And as we recollect ourselves before God's presence and in one another's presence, we invoke His name together with the Holy Spirit, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. And as we gather here as a team, and as management, and as a nation to offer up this prayer and blessing for you, our team, the under-20s, for the World Cup, we come in thanksgiving as well. Thanksgiving to our parents, thanksgiving to the team management, thanksgiving to all major sponsors, thanksgiving from the government support. In thanksgiving, we also come in humility before God and also continue to pray for the blessing and graces we need, especially as we embark on this journey, and not only representing ourselves, but we represent our families and our country. With all those in mind, we place ourselves before God's presence as we are asking for God's blessings as well. Other teams as well, in their own respective ways, are also offering their prayers, asking for God's blessing as well. So as God blesses each and every one of us and all other competitors as well, we are reminded of making use of our moments with God's grace. And within this short time of opening prayer and sharing, just a short story to have you also thinking about this. A story of a well I always like to use. That is, a man went back home and he found that things have changed and only the well remained. And he asked, why isn't the well being used? And they said, because times have changed, there is now water supply, so they were no longer using the well. But he reminded them that the well during those times, in his young days, served them and the family during the hard times. Now the thing was that the well dried up, but the surrounding areas, water was still present, it was still flowing. The well dried up because it wasn't used. Likewise, God's grace and blessing is always with us, never ceasing. It's only when we don't use it, it dries up on its own. You have this opportunity, you have this moment to yourself, making use of God's blessing and graces. Make the most out of it as you journey in this, as you journey on with our prayer and blessings. So with that, in thanksgiving, we come to you, Heavenly Father, placing before you our team and with the management, asking of your blessing and guidance and protection as they travel as well, for guidance and protection. And as they take part in the competition with their respective games, we ask of your grace to strengthen them to be able to give their best. Together with Mary, our mother, to bless all the efforts of the parents in their supporting role, together with the team management and the government as a whole. And we make all these prayers through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Ya, waktu ya patele lalu, kita mengkuat, tak naik satu awal dikulai lorani, untuk dari fokus untuk sang, foi Georgia, lama wa kuliah untuk dia suyo stato Samoa to vai on the tower to Vangal Neck on we are there to give away for the school Ojo we feel it why tamata aro tato what Samoa nala every fighting here the tower after for a proclamation, it's also a proclamation. Matanaya so
kalau mai e ko una mo fo mai to su ye me tiro e tana tava que tu sa una ko la me sa wa na ko la me ta ko le a foi si le fiel tu le la bona che lo ama che tanto ole tutta on tanto fia on hon swak ya ma so swani olea se pakpaki tahu ni dia mohon listen dia tak pakeng buka buah ada tak buah kok ia lain yo tanto ile korfan alela la mafavaina bese uma tena malato makua fale leja itu tamsa kela mau tamsa tena malato anda boy oleh aula tanto na tukar ia kapten ia mau sakawan ka ko rumah di pulau taula sa tu tono oleh au telea de fafita na fata taan mission de oleh la bu fatas medio ko wis no final ayo fakaskas le au kasia le na ia fase ai mo sa mo le fakate ta ko ya fakati ese ia winga li ka fe ai e fa mo sasia le tapena o fai ia isi tapena ngata tu ke olea o kaiao ia ia ka aso solo el pollo pia tu pernanda o ki a ko uma yane ta pernanda le fai ma le kama foi a derma o le lo fa mai il ta pernanda le au atoa le ka le abio sola lea alini po fa wala o to na me fa pena elea na ia is au is man malo ya mesha bele ole ke fom no patwa ma lo sum so se ya o ke fom ye po o le I was ke fom ska ma po na ko ale o ke sa po ko ele boy ya makule kaya mal ini paso le fafo kalau fai de pelea awo me I uosa ko kas ya mo ke foni ke boy po ke ku bele le ambio de anga na de boy ole le mo boy po a to le como fútbol porque foni mo fo ya ta wo le o to fifilia le amba ka ya amba ya ma tu ato vai mai e onno le to mo tanto il malo che la opue femmele o aue si fa o le lo o yen si o coi umo tawal mele o ya la lo de la ala ka fi mi si
ako mo ka yo punga ole ale le ko ka ole amako ka ko ya ku sa mo nge mo fai tu talo ia mo mia lo tu chom fai mo mia chom fai ia ko fo me man bang mal ale ole si ko ba nga nga ia ka ku ka fo me male fai ngala sa ole dekat Malanga fai ngala o popo Samoa ele si ta i lo ta wa no o ma ka wa ku ka ko ai mo da ka o ni ko sa ka ka o punga fa vedere gli esercizi al tavole le ya tapo e la sapo si dia kuar kai ngai lo ka kwa lo aku fot me bang malo ele mfanya le kumu ole apo e fa ka ni mo ko ako fot by man fai inga bala mo o me mo ka vale ko fele no bala ya ya me se si fa ka yo ko me masan yang na tu ai le si me sul fa ya o talo no ya tu e fa ele foi como foi na casa me se porque le me se foi que só é por o valor de chá la con me se casia qua o foi ele por o lang ele canwa e a la foi foi no fio agora depois se cama ala o so no é tu el po ala me le ala no mal e cama se o por aí o qual se tá com cama tu e no para si foi la sala longa la fongo le fai confie aí eu na cama tá le fafo ele é para normal albele ala va qua ma ele suma ele kakai mala ele eu lá avenida Comac makai matua sala das la possibile de un po mama la ma me ma foi sala e era o como hoje como é que ma foi sala o le mala la ma ai le ko maka e fa na so longo ka lo ko ai o la me ma foi sala e no ya au ni ko fe ma o le que lo score squash out aí before o fire anyway ele quer o sal e a mamãe vai aí deixar aí deixa o score me lá de massa minha eu que sa aí ma fun sa por calo ele fa vai falhar me lá e a o fa coi lá o management team foi foi com sui mo peoc ba ka ku le me sa sala e mal la mare le ka mo me sala ya o ko fe ba ko foi a ku le fai wa la ko ya ku ge sa fa mo ole ale ai mo ko sala foi e ko ka lo mo se fu me mo ya so lo le te follow the beat to a barrier te foi do frene we start te salinga fa lungo le Samoa na te do tamata alo te mo na mo le mato na tai na lo to lalo kono la to fa to ino mato nei a me mo ko le mo tanto au na te tape na na te tamsano to la ya sa ya to ino ko lang ele mato te motor na faftai ono lauto na lango ya mato fatu tuigo mato tunata mato te to ni tanto au o me moni la vai fa no fie
Fifininga whaeaonga o nisi tau whengai mārumaka. Kawale, tau rei nore ko Samoa. Tātou au lau tō whaafonga me tai au, te o Samoa le te mau tātou tū. Tina me tāu e mo tātou uma. E se lawa e vai tau su no langi mo lano o iai. Pai na whaunga a whanaka le ai, mana le ai se ta whenanga. Tau na o tō mana lama e tūranga ia tō watu, whautu atu ia tō. Tātou sauni atu mo tātou whenanga natu o tā pena le au. Sauni o tūranga uma. Lama polininga o tā pena uma. Pei ona sauni e tātou whaeaonga. Le whaifori whaaloreina. Nisi o tātou sa sosori mai tātou au. Mai kaupani sa sosori mai. Le leile economic products. Sa motu stala. Panua Hotel. Sia Catering. SOS. Orata Hotel, Fabucho Supermarket, the Centuries Retreat, and Liso, my company, some files also in my town, and I want to work in Womas in Tuna. We have Telema Fawal, and Hotel Falam, what way to or some day, and what to equal around in a Masila, Fatma Masinay, that I went down in the woman in Lani. Lani o so pini lore leiku yo na ta Samoa ta mua ya sto su na tasi mas no de mo fia ya watu tu la e mua fa mai fa more o tato aula le filia o le sume a Francis ahi o tu la ma mus forward ma ka por Mary Samoa o suma popi asi o tu la ma half back mai la por festo o Samoa Suma Sutena Samoa, Suma le Prop, Countess Norcau, Suma Setu Enoka, the Maris Samonei, Suma le Prop, Caleb Falini, Suma le Loose Forward, the Cup Totoy, Suma Ivan Puleari, Tato Captelli, Mary Saints in Guantoni, Suma Losilo Simale Filippo, Tato Sui Captelli, Suma le Winnie, Petone Guantoni, So Darren Kellett Moa, Tulanga Winnie, Monson New Zealand. So Betelo Ikenasio, Tulanga Huka, Rewa New Zealand. So Kimeni Baisami, Tato Center in Melbourne Repos Australia. So Ricky Pauli Ene, Tato Quebec, Iva Fasadela. So Weta Puma, Tato Fresh 5, Palmerston North, New Zealand. Sunga Alexander Mola Murray o Tatawini, Manly, New South Wales, Australia. Sunga No South o Tato Prop, Manklapo Taba, Medimo Samoa. Sunga Benjamin Sao, Tato Loose Forward, Pop Totoy, New Zealand. Sunga Fioma, Silvota Ilemia, Tato Prop, Kramateke Pilani. Sunga Theodora Solpo, Tato Lock, Pakuwe Gamsus Makau. Suma Shama Solomona, Tato Block, Loose Forward, Mary Hamilton, New Zealand. Suma Howard Tamai, Tato Halfback, Christoph Type, Samonei. Suma Tangaloa Fonti, Tato Inside, Outside Backs, Bayala, Samonei. Suma Tamielu Telea, Tato Inside, Outside Back, Ilani, Maris, New Zealand. Suma Corin today, Tato Halfback, Watamata, Ilani, New Zealand. Sunga Beato Toyafe, o Tato Block, mai le feo mai tame savai. Sunga Julius Salivao, o Tato Block, o Kurama e Ilani New Zealand. Sunga Simon Peter Tolefoa, Tato Fresh 5, outside back, in Auckland, Maris, New Zealand. Sunga Frank Tupola, Tato Buka, Maris Samonei. Sunga Wyatt Waita Setu, Queensland University of Australia. Suma Sanu La, Kapolus Forward, Fasotai, e Samonei. O Tato Lua Suma Valu Na, o Samonei o Tato World Cup, o Suma Head Coach, na Mahon Swoka, Kapo System, Faya Polea Setu Tulepa, Kapo Video Analyst, Suma Colosse Fernati, Kapo Official, Suma Joshua Marose, Monotanate ne Ulu Shinete. O Tato Auna, o Sifia, o Famoe mo Tato World Cup e me tosanga por Samoa Pamia o tu mamá na ta kwai Tato tu
via le ta ko ina ta